za ometanje. Da, sad, baš me briga. Sad ima drugog čovjeka. Da. Ona sjedi, ona poslušala, ona uopće ništa. Ona, ja vidim da ona Dobro. koncentrirana na... Odlično. Ali je dobro. Kratki trde, ne? Ne. Kam vi idete? Kratki trde, ne? Ne. Jel odustala? Ne, ma kako da neće to odustati? Ne. Još? Ne. Opusti tajnu. Ok, izrazati sebi. Luna, Dođi. dođi. Znataški korak 2. Dođi. Sjedi, koncentracija. I da strane, pohvali. Vrag odustala. Bravo. Kako se to nikada ne bude odustala? Mažu. Neće. Ne. Napraviti kratki trze. Aj, cura. Dakle, kratki trze i dajte je fer šansu. Da jednostavno vidite, zato vam treba dijela sekunde. Jel odustalo, nije odustalo, jel odustalo, nije odustalo. Ne, koji sjedi? Sjedi, ne, žurite me. Ona se ustane. Ok, kratki trze ne. Da li je odustala? Ako je odustala, sjedi. Ako nije odustala, kratki trze ne. Pustite lajnu. Ma, Dona, ne kradi mi kjekce. Ramona. Ne. Znači ponavljati. Ajde, Ramona. Može pitanje, znači ponavljati ne zato da dobro Borite se, polako, uspravite se. Ok, dajte neko uđe, mir. Neko uđe. Jeste sad sretni za kratki trze. Ja ću vam malo pomoći. Vi recite ne. Ne. Nije, ok. Sad recite ne. Ne. Koncentraciju na to što dođi. Ramona.